Ti division thir tu te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilau ngai thlang Serchhip District chhunga Sarkar School te ti hmasawna zirlai naupang nei tam thei tura School Chhawm ro adopt a school ti thupui hmalakna tur chu Vawiin khan Serchhip District chhung School panga kalpui turin District Bawrhsap Kumar Abhishek IAS chuan a hawng Serchhip District Conference Hall la adopt a school ti tlang zarna huna hian District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan School Chhawm ro ti rawh manna kalpui tura hangai poimo zualtar langin mipuiten kan khua a Sarkar School te chu tun ai nei tu thinlung pu zuala mani ta ani anga hatulna pianga chhom dol le chanpuya ngai ven le zualnan te district chhunga zirna din hun thazo kan nei theinan te le manrua le school poimo zual puite phak ang to ka kanin ngai tua pui zel theinan he ruwa manna hi duana ni thu soya anau panlaya Sarkar School kalve thin tho ani na atanga aton shia te chuan aril ru alwa reng ti soin IAS azom tira tanga hathil tumlang sarzinga aphak to ka zirna ti hmasawn zel ani thu atar langa avoi khatna atana School Chhawm tu tur officer te chu an school thlan tlo nguna vil uluka an theina pianga chanpui tlat turin atsa ani Bawrhsap hian sum omsa engma om chuang lova nima sela a thei chen chena convergence te dap ani ang ti soin corporate social responsibility CSR sum te po dap theina tur chi a om chuan dap ani ang ti in he hmalakna kalpui dan tur chen khat atar langa school te hmasawn nan poisa apoimo ber lo theya thawktu te le naupang le khotlang in pek na ten na satakin thil athlak danglam the ani ti in bungtlang middle school government Henzol high school government oriental middle school Khumtung Primary School le East Lungdar Primary School chu te chu School Chhawm tura thlan an ni thu a soibok he huna hian Serchhip DC Office-a SDO Sadar Pisil du zwali chuan he hmalakna bullo chandan te soin he hmalakna hi Sarkar lei puirua manna emo state Sarkar in kalpui tura ati wang emo a kalpui tur ni lovin district level aduan chhuale kalpui tura ni thu a soya Mizoram Sarkar School le private school te din hmuna in thlau tial ti soin Sarkar School te po in du anga ma an sawn theilo thu le zirlai te po an tliam tial ti a soya hei wang hian Sarkar School ten ma an sawn theinan School Management Committee SMC tele Sarkar Department ten en changtlangin Serchhip District chhunga Model School panga thlangin he hmalakna hi kalpui tura ni thu a soya zirlai tha cherchhuana result tha an nei le zirna inin atum all round development a hlotlin theinan he ruwa manna hi kalpui tum ani thu a soi Serchhip SDO Sadar chuan he hmalakna hnuaya school thlan te chu ma an sawn dan uluk taka en zui ani don ti soin kum khat chhung an kalpui dan thlirin kalpui zui zel chi ani emti ngai tua le ani tur thu a soya he hmalakna hian hu thei school building le classroom te ba ka hu thei lo lama zirtir tu te training pek le in twai siam ba ka thanem ngai le zuala na an tho theina na malakna tur te po atel thu a soibok Serchhip Additional DC Lalmuan Sang Ral te kai shwa he huna hian District Education Officer zo mangai chuan he hmalakna thatak ngai tua tu Serchhip DC le a thawpui te chunga lom thu a soya Serchhip District chu Mizoram laili omle minority ten an chen pol lutuk lo na ani ti soin amairo chu district dang ang bokin zirlai naupang ten an zirna mamo engkim athlona an don theina Sarkar School te chuan zirlai naupang in ziak lut an tliam tial ti asoya hei wang hian Sarkar School tam tak chu kharangai pha hial ti soin hei wang hian Sarkar School te chu villa en kol zui an ngai hle ti asoibok Voina he hun manna hian not vanlai pha SDO Civil Dorothy Muan Sangi Serchhip BDO vanlal machwana le East Lungdar BDO HLal shwai tluang te point thu an soiba ka herwa manna hnuaya school thlan khwa VCP te po in thu an soibokani Serchhip District Superintendent of Police Sathiyasundaram IPS chu Delhi om tura son niin Vawiin khan ASP Office-a thawktu ten an thla Serchhip SP Conference Hall SP School tur thana hun hi Serchhip SDPO Kaste Romal Soma chuan kai shwain SP School tur Sathiyasundaram chuan Serchhip-a om tira tanga achwa don thlenga thawpui te chunga lom thu soin thoho na thatak an nei wanga alom thu asoya Serchhip Additional SP PC la chanpui po in Serchhip SP son ani chu an ui thu soin SP in a ho na china lom omati thu le thawpui nuwa mati thu soya Serchhip SP School tur Sathiyasundaram chu ahna tho na le sum le pa ya mirin
nirin tak ni a asia thu soin enton tlak ati thu asoi ba ka anha tho na zel tura du sakna ahlan bokani Serchhip SP kalchhuak tur ar Sathiyasundaram hian kumsang ni som pariat ogas som khan Serchhip SP na hi aron thok chana hemi nu hian mamit SP na le AIG3 na te hun rei lote chelin tu na chuan delia turin son ani a ai o tur hi sarkarin arwat shiat alani lo thung Kumin-a Serchhip-a kang mai ven na hapta Fire Prevention Week mandan tur chungcha ngai to in Vawiin Khan District Level Fire Prevention Committee chu an thu khom Serchhip DC Meeting Hall District Level Fire Prevention Committee thut khom hi an Chairman Serchhip DC Kumar Abhishek chuan kai shuayin Fire Prevention Week 2021 honna hun chu thathar February ni riat sang hi som ni pakhata State Level Committee in aman rualin man veni se amti a he huna hian ni kum chhunga ramkang ve na konga ti tha khwa te hne na loman semna nei tura ruwa man ani Kumin-a lo hal hun tura State Level Committee in lo duan to March ni som panga ayat laya lo hal ayat lai lova lo hal tura ti chu Serchhip District a po khau taka kalpui rel ani a khotina Village Level Fire Prevention Committee te chu na sazo ka ram kang ve na konga lo in mang tur le in zirtir na po an mani khwa ate na sale zuala local pui theu tura shia tir ni se ti in rel ani he ba ka hian ram kang la ka in ve na lam hoi in zirtir na chi sang te po na sale zuala kalpui ni se media man ro sang te tangkai taka man ni se antibok Kumin-a Fire Prevention Week man tura hian thupui tan kang mai ti chuak lo turin mitin ifim khurang u ti chu man ani dona voina thut khoma hiam thenzol DFO le District Level Fire Prevention Committee Member Secretary Margaret Laram chani chuan ni kum chhunga kang mai ve na konga Serchhip District chhunga hmalakna sang te tar langin ni kum chhungin COVID-19 shileng awangin hmalakna nei ahar sathu soin shileng awanga hele bara in todel dun awangin mitam takin lo nei tharin chulte an rit na sa ti asoya hei hian kang mai chuak a thlen tir na sa ti asoya kumdang angin kang mai chuak chu tam angin langlo ma se akan zawzong ero anasa jok ti asoya ni kum chung khan Serchhip District a kang mai tumza som pakwa chuak ti tar langin heng zinga somkwa panga chu lo hala wanga chuak ni in mimalram kang somni pali a omti atar langbok Serchhip-a District Election Office buat sayin tuk in Khan Serchhip-a Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP Marathon Race nei ane he marathon race he District Election Officer Kumar Abhishek chuan manpuin electoral roll aming chuang to phot chuan vote thlak hi kan ti tur le kan mo phurna ani ti kan shia thar achul ti soin Kumin-a vote nei thar te point chu vong reng turin a cha ba ka vote thlak huna vote thlak ngei turin a fuya he ba ka hian vote nei to te le la nei thar le zel tur thalai rual te po vote thlak hi mi pui sarkar din na tura lungphum poimo khwale tuita ti ngei tur thil ani ti vongtlat turin angen bokani SVEEP marathona hian meichhia som pathum le mipa somthum pariat antela apumpuya Dennis lar shwai thluanga ram thun veng chu pakhat na ni in medal le poisa fai cheng sangli adonga chan hima chan mar veng chu pahni na ni in medal le poisa fai cheng sang thum dongin pathum na lalrin chhana khotetlang chuan medal le cheng sang ni adong bokani he intlan sia ka hian special prize meichhia te tan big siam ni in lalrem pui ram thun veng chu pakhat na ni in cheng sang ni adonga abige lal thazwali darnam veng chu pahni na ni in cheng sang khat sanga adon ba ka silal ngai omi college veng chu pathum na ni in cheng sang khat adong boka heng lo man te hi District Election Officer Kumar Abhishek le Serchhip District SP Sathiyasundaram an hlan ani Agriculture Infrastructure Fund AIF le Dairy Processing and Infrastructure Development Fund DIDF chungchang mel shia tirna le inchil shiat na Sensitisation Meeting chu Vawiin Khan Agriculture Minister Pusil rin sang hovin nei ani Nabar nuaya fan pahni kaltlanga lo nei le bong hute song bol na konga hmalakna tur Agriculture Infrastructure Fund AIF le Dairy Processing and Infrastructure Development Fund DIDF chungchang mel shia tirna le inchil shia na hun RCS Meeting Hall babutlang aneya hian Agriculture Minister Pusil rin sang chuan sarkar lei puin lo nei lama hmasawna aom thei nan kalphung thar adwang chhomek ti soin chungzinga AIF chu thil thar lo nei mi ten an tangkai pui ngei na tura ruwa manna ni a ashiat thu asoya AIF in lo nei ba ka ran vul te po
khai khoma kalkoptir convergence mode kalpui chu atung lian tak ni a hriat thu asoya nabar chanpui na in lo nei le ran vul lama hmasawna tur tam tak a oma ma se heng ruwa man na hi du angin kan la mel hriat lova abi takin thar chhuah sawng bol le akai hnoita na lon nabar tin an buai pui AIF te hi thil thar ani awangin mel hriat le hriat chian angai ani ati Agriculture Infrastructure Fund AIF atan hian sarkar lei puin rampum tan cheng vai bel chenwai khat arwa mana sang ni som ni pakhat atanga sang ni som thum thlengin herwa man na hi kalpui tur ani a heng lon te hi sang ni som ni pali thlenga pek zo tur ni in Mizoram ta na pek the za chu cheng vai bel cheza songpua paruk ni in nabar ho tu ten an soi MZP headquarters Champhai chuan Champhaya Polytechnic Nursing College le ITI te chu department chen khata tal sang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni pahni session atanga zirna chan an be sei thu an soi MZP headquarters Champhai hian Imin Khan Champhaya Sarkar building sum tam tak senga sakto le la function thei silo Polytechnic Nursing College le ITI building te chu tlo in heng building te hi lwa lowa roi lam apan mek zel ani awangin poyan ti thuan soya sipui leng mek awangin zirlai tam takin mun pui lam an pan thei lo awangin heng building Sarkar masa sakto te hi a function thei nan thei top chwa turin Sarkar an phut thu le voi tam tak Sarkar thlen ani to nuwa po ngai ala lo lo chu ril runat thak an ti tak zet ti an soi MZP headquarters Champhai chuan arwala heng zirna te hi atran thei lo ani po in department chen khata tal sang ni som ni pakhat sang ni som ni pahni session atanga zirna tran thei turin sarkar an be sei tlat ti an soya hemi chongchanga po hian Champhai DC point zirlai mamo na le har sat na shia in sarkara po alo thlen to ni in an soi bok Mizoram Sarkar chuan Shrilenga wanga Vangkhua kherna kalpui me ka pathian biak in khoma tel theizat bithlia chu atidang lam hemi chungchanga Sarkar thu chwa chuan tun thlani som paruka sa khobiak na huna in khom phalza ruwa manna lo siam to chu ti danglam ani thu tar langin sa khobiak na in te chu February ni khat sang ni som ni pakhat atangin in khom nan hon thei ani thu le amai ro chu chum khata mishing lengzat za somnga ai tam pun khom lo tur ani thu le zan lama in khom ero khapri ani ti atar langa ahma ahmi zani ai tam lo in khom thei ti chu pai ani ta thung ani hei baka hian Sunday school chu pola in chen lovin pulpit atangin emo khai khom tur ani a in khom zong zong in face mask wa cheu tur ani baka in khom chung in zai lo tur ani bokang mi pui pun khom na hmuna te hian COVID-19 in kaidar ani lo nan in ven atana in kai shwaina SOP siam chu thataka zom tur ani a kaushan mi te himna tura SOP duan te hi thataka zom mani theinan kaushan tin ten SOP implementation committee and radon bokani India Rama Civil Meet choi moina sang Padma Shri Award dong tura thanbi sang khomi chu Mizoram Larsa PS Daran Pilai chuan Vawiin Khan Raj Bhavana lenga somin lompuina thuziak ahlan January ni somni panga sang ni somni pakhat khan India President chuan Kumin-a India Rama Civil Meet choi moina sang Padma Award dong tur hi puangin Kumin hian mi za som pakwa te hna Padma Award hi hlan tur ani dona Civil Meet choi moina sang Ber Bharat Ratna dong tur an omlova Padma Vibhushan dong tur mi pasari omin Padma Bhushan dong tur mi soman oma Padma Shri dong tur mi za pahni an omboka Padma Shri dong tur puanzi nga hian khotlang rongbol na abikin meichhia te choi kan na le meichhara bitleu te din hun siam that konga atho hloka wangin MHP General Headquarters President Hui le MPSC Chairperson Hui Bir sang khomi po atelani Governor PS Daran Pilai chuan mani chhung ko enkol na pia lama midang te that na tura wantlang ta na thei top chwa thin mitlom ngai fal te ba ka choi moi phu anom lo ti asoya wantlang ta na rongbol na hi pathian ta na rongbol na ani atia bir sang khomi le athian te na tho le mizo mei chia te din mun choi kan na konga han thorim na te athena zar chi ashena chungin an ngai san omati thu asoya hetiang na thok tha India Sarkar ina choi moina sang hlan tlak mizo mei chaji nga kan nei le chu in chhuana thamani ti in mizo mei chia zong zong tan en ton tlak le chona petu ani nge abe sei thu asoibok Nimina Mizoram sample and featuring COVID-19 shikai mi pathum mu le an ni a Mizoram shikai mu chwa chu sangli zathum somnga pakwa an tling to
Nimina shikai mo chwa tharte hi ZMC laboratory sample and fia zani somnga panga atanga shikai mo chwa ni in anjinga pahni hi tun na ya Mizoram pon atanga ron lu dan ni a bidang pakhat hi BSF sipai taksa a natnalan chwa na ane wanga ZMC a en kol lai ni thung nimin khan district sang chuna laboratory sample somruk pariat en fia ni in shikai mo chwa an omlava rapid antigen test manga sample zathum somnga pakhat en fia shikai mo chwa an omlo bokani heti hian voin thlen khan Mizoram sample nuai ni sang thum zani somnga pakwa en fia ni to in henga tang hian shikai sangli zathung somnga pakwa mo chwa an ni to a sample en fia zong atanga za la panhi point pakhat pali te chuan shi hi an kai ani voin khan Mizoram shikai en kol mi pathum te chu an ma ni en kol nam huna tanga chwa tir le ni in heti hian voin tlai dar nga thlen khan Mizoram shikai mo chwa to sangli zathung somnga pakwa mo chwa to sangli zathum somnga pakwa ni in anjinga sangli zathum paruk te chu en koldam an ni to a shikai mo chwa atanga zazela somkwa pariat point pasari pariat te chu en koldam ni to in tuna hian shikai en kol lai somli pali an la oma shikai zinga nu na chan mi pakwa an om to bokani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa the chu ane